Assalomu alaykum. Mijozlarimiz bu. Sizlarga kredit bo'yicha aytacakmiz. Ta'mir kreditlarimiz bo'yicha remont olgan o'zimiz sizlar bo'yicha aytaylik. Ta'mir kredit ta'mir remont bo'yicha. Joylar remont normali yetib bo'lsangiz bizlarda 200 millionga дейін uy remont bo'lishi kreditimiz bor. Ta'mir kredit degan. Faizi 24%dan 10 yilga 120 oyga beriladi. Mesela şunu terminal pul salamadığım modernizasyon yok. Yani 100% plastik hesap veririz. Plastik hesap vergeni 30%'ını özünüzün arabaşlarda nereye kadar istetes kalan 70%'ını zat maksat alı var. Ona bize de bunu zaten datı neye yazıp veririz üzerimizdeki nedenidir doğanda. Onlar kırıyordu. Bize kısıtlı bir ötküzücü olduğumuz plastik hesap veririz 100%. Yani alan mahsullatlardan kısıtlı. 70%'da bizlerden bunu maksat alıp жазып берiriz. Bu var, başka hiç neyse yok. Tamir kreditler anlaşılır. Жұмысlıға 18 yaştan 60 yaşқа дейін аралықтағы қарулар беріледі біздерде. Kepil soraylı. Kepillikten беріледі кредитлер. O kolay jeri bizlerde remont sisteminde көп адам жүріп тұрады, басқа ремонттарды. Kolay da o 200 milyonға дейін біздерде бар. Жайдың өзі залогқа аламыз. Залогқа да жайдың жасатқан жай. Сонда ремонтқа жатқан деп. Залогқа қоямыз. Кепілге енді бір кепіл болса, айлығына жақсы болса бұл, сіз алып жатсыз ба? Сіздің айлығыңызға қосымша және бір кепіл аламыз, сол жеткенше мысалы 100 миллион алмай дейтін болсаңыз, нормально жеткен бір кепіл біз болады, ала береміз. Басқа және қолайлықтарының Sizge yine paraya koyulğunda yani niye bulacağız maksat başka şeylerden söylüyoruz. Şifrelayın ben de ne var ben krevetti sonuç. Qo'shimcha bir deposiyasini bo'lmaymi? Cezalo qasmi. Yani qanday 200 milyondan mesela şu 20 milyon 30 milyon alabiliriz. Bizlerge ye bakalap veriladi, o'z joyi bakalap beririz. Notariusimiz var, zalogga qo'yib beririz. So'g'itlar var, sonra to'plamiz parasalda o bari so'rashda. Shunga beriladi. 120 ay, 10 yılga veriladi. Bizga raporlarni akib ko'rsangiz, sırası tekshirib qollar, sırası bu yerda aytib berib bo'ladi, bo'lmaydi, ko'rib sırası. Hech o'tirib o'tirmaysiz.